Денешните брифинзи ги започнуваме со разговор со мојата колешка Здринка Врабец-Мојзес, која ја вклучувам од Загреб. Таа е уредник во неделникот Национал, долгогодишен новинар, многу познати телевизиски и радиски, своевремено еден од основачите и главните водители на Радио 101. Здринка, добро утро! Saško, dragi, dobro jutro tebi i svim našim makedonskim prijateljicama i prijateljima i tvojim slušateljima. Сјајно, блескаво тоа, се вика блескаво на македонски. Здринка, те замолив денеска да се слушнеме, бидејќи се обидуваме да, морам да кажам дека во Македонија, кога се разговара за меѓународни теми, главните теми се разбира се Русија и Крајна во последниве месеци, меѓутоа од нашето соседство тешко кога се помрднуваме понатаму. А вестите што ни доаѓаат агенциски и друг вид на вести од Хрватска, навистина ја зачудуваат македонската јавност, пред се заради однесувањето и политичката реторика на вашиот председател господинот Зоран Милановиќ. Малку сме зачудени од ставови кои што често звучат антизападно, антиевропски, проруски. Тој кажува непријатни вистини, понекогаш тие ставови се и точни, меѓутоа во најблага смисла се непредседателски, ако смеам така да кажам. Може ли малку повеќе за тоа? Инаку, само да направам уште еден мал вовед, јасна ми е таа жестока битка која што Милановиќ ја води со хрватската влада. Ние сме овдека исто така во постојана конфронтација помеѓу власта и опозицијата. Милановиќ припаѓа на друга опција од владата на ХДЗ. Во тек се бојкоти кон него, во тек се дневни расправи на внатрешно политичко ниво, но мене ме интересира повеќе оваа надворешна политичка димензија. Што се случува со Милановиќ и што е неговата во крајна линија политичка цел со ова што го прави и како го прави? Moj Sašo, da mi to znamo, bilo bi nam svima lakše. Dakle, jednako kao što ste vi začuđeni, mi se čuđimo iz dana u dan. Odnosno, ja bih rekla da što se tiče novinara, ja sam to već odavno napisala, Milanovića treba tretirati kao ludog strica kojeg ima svaka familija, pa više niko se ni ne obazire na te gluposti koje on priča. Ne znam, iskreno, vrlo teško mi je uopće objasniti ne samo što govori na vanjsko-političkom planu gdje je on postao sad opasan i za međunarodni imidž Hrvatske i za naprosto to što naši i susjedi, ali i evropski i NATO partneri misle o nama, nego je on s takvom retorikom počeo i na unutarnje političkom planu, što je sve nas koji smo glasali za njega svojedobno potpuno razočaralo, šokiralo i znaš, ja sam u jednom svom tekstu napisala da mi se sasušila ruka s kojom sam glasala za njega i to iskreno mislim. Dakle, да, али тоа сепак е, Здринка, прилично крупна трансформација. Има ли причина за тоа, бидејќи ова е прилично нагло, да кажеме, последните месеци, едно, барем за нас, за јавноста во Македонија, така го доживуваме? Pa gledaj, ta transformacija nije tako nagla što se tiče unutarnje politike. Dakle, on čim je zapravo postao predsjednik, krenuli su ti potpuno, dakle, te logoreje, kako mi to kažemo, ti ispadi verbalni iz dana u dan, besmislene svađe sa vladom. Gledaj, mi bi ga podržali da se on svađa sa vladom zbog ozbiljnih stvari koje muče hrvatski narod, hrvatske građane. Dakle, od naravno lošeg standarda preko korupcije vlade koja je ogromna, do potpune kontrole medija, državnog medija koji više nije javni. Dakle, Hrvatska televizija je pod kontrolom HDZ-a, do uhljebljivanja, to jest dakle zapošljavanja stranački podobnih ljudi u sve javne institucije, do toga da smo mi imali 2 potresa, da apsolutno nijedna, sjećam se da smo se čuli kad je bio petrinjski potres, ma ništa se nije napravilo, apsolutno ništa, nije se dogodila, nijedna cigla nije pomaknuta. Dakle, ima elemenata da se s vladom bude u konstruktivnom konfliktu svakoga dana. Međutim, ono što radi Zoran Milanović, koji je, da, originalno pripadao socijaldemokratima,
on je potpuno promijenio kurs. Dakle, on je krenuo u desno i to ne u centralno desno, nego u krajnje desno. Njegovi trenutačni obožavatelji su pripadnici ekstremne desnice. Dakle, one desnice od koje se čak i Andrej Plenković odmaknuo, morao se odmaknuti. Premijer od Hrvatska Andrej Plenković. Tako je, premijer hrvatski. Koliko je se to vrska su situacijata v Bosna? Vidite, gledam дека той се обидува да застапува една прилично, не би рекол радикална, али една хрватска позиција во Босна, бидејќи мисли дека меѓународната заедница таму може на хрватскиот интерес да му наштети. Има ли тоа врска? To što on radi s Bosnom, to nema veze s mozgom. Evo, iskreno. Zato što je on naravno bio u diametralno suprotnoj poziciji kad je bio premijer. On insistira na izmjeni izbornog zakona. To je jedna priča koja bi se dala raspravljati. Ja se apsolutno ne slažem niti s Milanovićevim tezama, niti sa Plenkovićevim tezama. Teza je da hrvatskom narodu neki drugi narod, to jest Bošnjaci, u federaciji biraju predstavnike. Međutim, dok je po tom istom zakonu u predsjedništvo bio izabran Dragan Čović, dakle predsjednik HDZ-a BiH, onda je taj zakon bio u redu. Ali sada kada je u predsjedništvu Željko Komšić, onda taj zakon ne valja. Dakle, ta teza po meni ne drži vodu. Na tome inzistiraju članovi HDZ-a jako dugo. Međutim, meni se čini da oni sada puno manje agresivno inzistiraju na tim izmjenama izbornog zakona zato što ih je Europa upozorila da ne razbijaju državu. Naime, državu tamo već i onako razbija Milorad Dodik, čovjek koji ima separatističke ideje i koji je direktno Putinov čovjek, kao što je i Dragan Čović iz HDZ-a također Putinov čovjek. To su dva Putinova igrača u Bosni i Hercegovini koji su se u posljednjih 20 godina enormno obogatili i koji naravno imaju biznis sa Putinovim firmama. Ta dva čovjeka, Zoran Milanović je u sjajnim odnosima. Dakle, on je u fantastičnim odnosima sa Dodikom, kojeg jedan Stipe Mesić, drugi hrvatski predsjednik, ne bi pustio da mu prođe preko granice, da mu dođe na vrata, potjerao bi ga natrag, jer je čovjek korumpiran, jer je negator Srebrenice, jer veliča ratne zločince kao što su Karadžić i Mladić. Dakle, to je čovjek s kojim hrvatska strana ne treba razgovarati ukoliko ne mora. On je njega pozivao kao predstavnika srpskog naroda, nije pozvao 3 člana predsjedništva BiH u Hrvatsku, nego je on s njim razgovarao kao s predstavnikom srpskog naroda, što je nečuveno. S druge strane, u sjajnim odnosima sa Draganom Čovićem, dakle također korumpiranim vođom Hrvata, koji je sam sebe valjda tamo proglasio jedinim vođom Hrvata, kao da ne postoji niti jedna druga politička stranka. I Zoran Milanović s tom dvojicom ljudi njeguje prekrasne odnose. Željka Komšića, koji je legitimni predstavnik Hrvata u predsjedništvu BiH, ponižava, zove ga parazitom, vrijeđa ga i tako dalje. I iz nekog čudnog razloga, kao da nema posla dovoljno kod kuće da brine o problemima građana Hrvatske u Hrvatskoj, sada se Zoran Milanović ulovio Bosne i Hercegovine. I sad dolazimo do te nečuvene ucjene, dakle da on rješavanjem pitanja izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini ucijenjuje Švedsku i Finsku vetom. Da, to moram da kažem дека тоа дури и во Македонија звучеше неверојатно, мислам. Звучи kao što vama radi Bugarska, evo, vrlo i slično. Pa тоа мислам дека и пострашно, пошто Финска и Шведска стварно немаат никаква врска со Хрватска. Sreća u nesreći u ovoj priči je da on to ne može. Dakle, to je jedina sreća u nesreći, on može sad lamatati, on može vikati, to je naravno izazvalo zabrinutost tih zemalja kao i svih savezničkih zemalja i članica Europske unije, međutim to kada dođe zahtjev Finske i Švedske, to se ratificira u Hrvatskom saboru i to će u Hrvatskom saboru biti ratificirano jer taj zahtjev podržavaju i naravno vladajući HDZ, ali i sve stranke opozicije, shvaćajući u kojim situacijama se te zemlje nalaze. Moram za kraj da te prašam, каков е односот на Социјалдемократската партија, бидејќи сепак таа е во опозиција, Милановиќ се разбира нејзин долгогодишна перјаница, ако можем така да kažem. Kakvi su odnosite pomеđu partijata i predsjedatelja? Sad bi ja rekla jednu nepristojnu riječ, ali neću zbog tvoje... Da, ovo je
ali ću, to je jedan ozbiljan, ali ću reći, ponaša se licemjerno. Oni bi njega se trebali odreći, oni su suprotni, dakle oni su rekli da će se SDP apsolutno podržava ulazak Finske i Švedske u NATO, da će oni to podržati, ali se istovremeno nisu dovoljno ogradili od Zorana Milanovića, pa su nešto pokušavali se izmotavati kao pa dobro, možda je to eto način da se malo uzdrma međunarodna zajednica. Mislim, međunarodna zajednica je jučer na Vijeću sigurnosti jasno rekla da je onaj čovjek koji je opasnost i koji je neprijatelj u krajnjoj liniji Bošnjacima i Hrvatima u BiH, Milorad Dodik, da je on separatist i da Amerikanka je baš to govorila, veleposlanica u UN-u, da im ne pada na pamet mijenjati izborni zakon, kao što smatraju opasnima najave da će neko blokirati izbore, a to su bile najave Hrvata. Dakle, Zoran Milanović našao se na krivoj strani. Zašto on to radi nije mi poznato. Teze da je on ruski agent čule su se, odnosno da radi za rusku stranu. Ja ne mislim da njega Rusi plaćaju, ali ako se ovim načinom inati službenoj hrvatskoj politici, onda se zaista ponaša kao nezreli pubertetlija. Dakle, to nije ponašanje državnika, to nije zrelo ponašanje i radi nam veliku štetu na međunarodnom planu, tako da, kao što rekoh, većina ljudi koji je glasala za njega govori da Bog da mi se sasušila ruka s kojom sam glasala za njega. Evo, to je nažalost situacija. Zrinka, kako i sekogaš totalan insider vo ono što se slučilo. Blagodaram mnogo za ovaj utrinski briefing. Mislim deka će se čuje meni i povtorno, bidići ova nema tuka nekako vaka da se završi, a se nadajmo da se vidimo u Hrvatskoj ide leto, tako što mnogi Makedonci odat... mi otvaramo radio, morat ćeš mi vratiti uslugu, bit ćeš mi gost. Odlično, sjajno. Se gledame... Tako da se čujemo, veliki pozdrav svojim slušateljicama i slušateljima. Благодаря много, Злинка Врабец Мойзеш, нашата колежка од Хрватска, уредник на во познатиот неделник Национал. Се обидовме малку да прочепкаме за тоа што се случува навистина со овој изненадувачки ставови кои што повеќе месеци ги кажува хрватскиот председател Милановиќ.